subhanahu ve teala minel muslimin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allah benim görevimi görücü bilsin Allah'ım. Bugün vakfedilip şu dostlarımla dasturxan jayıp bizim balkonlar durmak kapısıyla Allah senin gününe vakti kılsın Mahmut. Nardayım şunu birleşen bolup dostlarımla aybetmeyle taş günlerinde Allah nasip kılsın sizlerge. Balkonlar sizlerge olmar. Evki turnirlerde daha birincini alıp жақсы ойын көрсөтүп, элге бул спорт ушундай, элге жақсы ойын көрсөтүп дегенде dasturxanыбыз ар дайым жакшылык болсун. Самый главный бүгүн бөлө кырсык жок, травма жок, жигиттер эсен аман. Bundan keyingi dagы мына ушу турнирде аман эсен өткөрүп алайлык. Нурден, бутуң айып кетсин кама. Тезирээк айып кетсин. Ушул жигиттер Аллах субханалла таала силерди эки дүйнө бактылуу кылсын. Өзүңөр көбүңөр зубор болуп аяктап бул үйгө жетелексиңер, ата энеңердин астына, келинчек, бир туугандарга, жакындарыңардын астына эсен аман жетип баргыла иншалла. Жетип баргыла кечип аткан жокпуз го эми эртең үстүн оюндардан кийин.